kita bertemu lagi ya. Kakak sudah belikan es krim teman-teman. Ayo teman-teman, langsung aja kita kasih mereka ya. Wah, mantul sekali teman-teman. Si Ipin berubah jadi ranger warna merah teman-teman. Wah, keren sekali ya. Oke teman-teman, langsung aja kita lanjut lagi ya. Wah, mantul sekali teman-teman. Tuh Dalang berubah jadi ranger juga teman-teman. Dia berubah jadi ranger warna hitam teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Wah, lihat teman-teman, ada-ada aja kelakuan Bang Saleh teman-teman. Masa berubah jadi ranger cewek teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Wah, Mail. Si Mail juga berubah jadi ranger teman-teman. Dia berubah jadi ranger warna kuning teman-teman. Wah, mantul sekali ya Mail. Oke teman-teman, sekarang tinggal Fizi ya. Wah, kalian hebat sekali teman-teman. Berhasil merubah mereka semua menjadi para ranger teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa ya, pantau terus channel kita Ruhul TV.